khona ufuna ukuyenza i-content and ufulezela i-content YouTube kodwa ulabo baba la phambili kwemoto angazi ukuthi bamelene khona la. Okay, so guys, namhla sinatha isigodo khaya. Okay. Bengisekhaya and emsebenzini kababa bekuphekwa utshwala besintu, so yeah. Okay, so as you guys know ukuthi I'm your biggest plank when it comes to into zocansi, into nje ezihlanganelane locansi. Before siqhubeka ngento zocansi ezihlanganelane locansi, and ngicela ukuthi li subscribe, li like, li comment, liphinde li share. And so lamuhla mina ngiliphathele mina guys selingathola ngani esikhathini esiningi imfevo baba, kanti hayi sihamba sonke nini. Ngithanda ukuthi linabo mama linjani, lichame, asichame nini, let's come. Yabo into ezinjalo. Yes, so lamuhla ngiliphathele ngiyabo baba le. Yes, so lamuhla ngiliphathele njalo ukuzwa ukuthi ngafuna ukuhlukana lami, vele uhlala unamathele njani. No, it's because when umenza kahle, like liya connecta, uyamlalela into azifunayo, yabo. And into zakhona ngizibhale phansi ukuthi ngingakhohlwa ngisho lokugodwa ukuthi nxa ndiplaka lapha ngingakhohlwa anything. Alright, so lamhla iplug engiyelayo bobaba, iplug leyani ukuthi umama anganjani angacabangi omunye umuntu ngaphandle kwakho noma lingaze lehlukane. And ukuhlukana khona, it won't be easy. So vele like ngathi khona iplug yokuthi akuthande kakhulu ahlale kunamathela angafuni ukuhlukana lawo. Okay, yes. And liyekela futhi lokungitshela ukuthi ngiyekele ukubalisa and get straight to the point. No, into le ukubalisa ukuthi umuntu azwisise into ekhulunywa ngayo ukuthi umfundisi abalise. Liyangizwa? Stop telling me ku comment section ukuthi uyabalisa, please get straight to the point. So lapha ngizolitshela ukuthi umbambe njani, umbambe ngaphi, into ezinjalo. So lapha nabakithi into yokuqala singakhuluma ngayo nje ukumngena. Uyabona nxa usulikhangela ikhekhe lakhe lapha, and uqhakathekile futhi ukuthi ube lazi ikhekhe lomuntu wakho omngenayo ukuthi likhekhe lenjani. Ziningi isikhathi ngelinye ilanga nje, ziningi isikhathi ukuthi zwana lapha ngifuna ukubuka ikhekhe lika mama, ngifuna ukulikhangela nje, like uhlale nje ulikhangela ungalizanga lutho, likhangele nje vula amehlo. Lokho ukuthi lisitshela ukuthi ku-scary. Yabo ngamthanda umuntu wakho nxa ukuthi wona ulibona li-scary, hlalani phansi ulikhangele, hlala linqunu nje liyi-2 erumini, listadane emzima leyo ekwazi ukuthi umuntu wami ulenxeba ngaphi, lenxeba ngaphi, yazibona into zangikhona. Khona lapho. And mina lokho kuthiwa khona kumele umuntu akhulume ehloniphisa, and angiyithandi leyanto, kodwa ke sengizayenzela lina. Okay, so okokuqala bakithi, the moment uthi wena ungena esithweni sika mama, into yokuqala okumele uyenze ungabe rough, ngena smoothly, softly, kahle, ungene kahle. And the moment umngena kahle and lapha la uyathamba, because obviously into lena ayikabe manzi enough for you to be inside. And but once wamngena kahle kamnandi, be soft, be gentle, like umphathe njengeqanda, isitho lesana usiphathe njengeqanda, singene kahle. A few seconds laphana nxa ulokhu ungena uphuma, and ungena uphuma, ungena kahle uphuma kahle. And uza kunanzelela wena lawe njengobaba ukuthi hayi, but nxa lokho ngimngena kancane, so ulokhu esiba manzi kancane. Then uzazwa la kuzafika ku stage lesana ukuthi uyabe semanzi ukuthi la usumuza ukuthi usemanzi la usungaphindezela ipace yakho. And ungene kahle uphindezela ipace kancane unjani phakathi khona phana, ulokhu umngena, and uyabona ungayenza lento leyo
Asomuntu okuthiwa uzafa wakhohlwa not even a single day. Uzahlala ecabanga engqondweni yakhe ukuthi kuyaregister phela la. Lingamangali nje nxa umuntu elokhu sekuhlupha kuyaregister ngapha ekhanda ukuthi ha but umembe uyangitshuna guys, uyangitshuna. And lokunye sesibuya kuphathelana ukuthi umqabula nxa umkhisa laphana, umkhisa kahle kahle uvele iromance yona kahle kahle ngomthetho iqala ngapha ekhanda usiya phansi. Ngeke uphonge uqala ngokuhlomela ungazange waromance umuntu wakho. Qakathekile ukuthi umromance intamo leyi uyimunca uyifaka ama-kiss, faka ama-kiss entanyeni like gently softly kahle kahle. Because nxa usaqala laphana kusaqala vele kusasmooth. Kulapho kufika kuphathe ukuthi lonke vele liyabe selikumuntu. So selenza lokhano othi ngani li rough and stuff, even liyabe lingekho rough. Kuyipace emnandi yona leyo. And umqabula indlebe lezo umzimba wonke nje uyehla ngesisu sakhe phakathi kwamathanga la. Yabona phakathi kwamathanga usensitive. So once uplanta ama-cases lawana ajenki, ungachiya amathe. Waplanta and ama-cases lawana ajenki and ubaba lawa lakabe ngikhangene mina ngikwazi ngikhangele ngayo. Yes, kona lokho ukuthi umqabule everywhere amabele ene lokho I think indaba yokumunca ngizayikhuluma kwenye video, ukumunca ingono zamabele ngizayikhuluma kwenye video and and uzafika i-moment liyana ukuthi sokumele umchaye nge-deep kiss. I-kiss liyana deep liyana emizwa. Yabona ufaka ulimi. Into engifuna ukuyikhuza ubaba, please ngicela lifunde ukuqabula umuntu. Learn how to kiss your person. Yabo funda ukuthi umuntu wakho umqabula njani, not ukuthi amthole segcwele amathe konke la. Into lezi ziyafundwa bakithi. Akuthi ukuthi wonke umuntu vele ubuya wangena entweni leyo ekwazi ukuthi uyenzani. Hayi, sonke sangena entweni leyo kusemnyama ndawo and stuff. So try to learn ukukhisa umuntu. I think ngizayenza ivideo futhi khona ukuthi umuntu ukhiswa njani kahle kahle ukuthi ungamgcwalisa amathe. Because abanye abantu abakwazi ukukhisa. I know ukuthi bakhona abazazi izinto but I see ukuthi sonke siyazazi izinto zona lezo. So please learn how to kiss your person. Learn how to marinate them. Yabona umuzwa umuntu ngathi awuvuthi. Uyabona inyama lena nxa usuyiphendulile so wayimarinate before uyifake eziwe. Uyimarinate la uthi uyikhangele ngamehlo uyibona ukuthi no isivuthiwe ngemarination. Into engitsho yona leyo. Zama sibili ngazo zonke indlela ukuthi umarinate umuntu wakho umkhise kamnandi. Azi kiss imnandi yani. And before kissing, please make sure that you take a bath, you brush your teeth, you do everything. It applies both to ladies and gents. Please learn nje ukuthi uyazikhuluza. I-hygiene eqhakathekile entweni ezinje. Then okwesi-4, sitshintshane izitayila. Ngeke uyenze isitayile esisodwa. Yes, siyazi ukuthi isitayile esisodwa se-enough. No. Change what missionary dog. Vele missionary ayimelanga iswelakale ku-any round. Missionary ayimelanga iswelakale because i-missionary iyenza libe ngani not ukuthi libe ngani iyenza libe more connected. Khona ukhona ukuthi liyabe lithintana ngemizimba yenu nyama to nyama and stuff. Kulenza ukuthi libe that connection. Uyayibona? So tshintshani nesitayila man. Yenza leso yenze lesi. Nxa kuukuthi ngumuntu lwana ohlupha ukuthi uzabe kubuza ukuthi izitayile uzithethe nga. Hlala phansi laye likhulume lidiscuss into lezi. Lingene kuma websites, kulama websites out there, kule Google ama styles. Libona ukuthi yisiphi style esingasizama as abantu abafuna ukuhave. Yabo? Yes, and foreplay bakithi. Foreplay ukuromansana. Make sure ukuthi before usiyamngena laphana njengobaba
uqala umbambabambe like i-marination ekade ngikhuluma ngayo, umbambabambe umuzwe ukuthi uvuthiwe. Wabo umuntu ongumfazi nxa esevuthiwe nje ingono zakhe lezi ziyawoma so and lesitho sakhe unana ngisasidingela ibizo unana uba juicy, uyajuluka, uba manzi unana. Yikho lapho zizwa khona ukuthi no man ngiyindoda la, ngiyindoda, ngingubaba wasekhaya. Unana wakhe so uyajuluka, so uyamuzwa la even uthintisa umunwe nje uyamuzwa ukuthi no ubaby girl happy. Umanzi lo bane wakutshela ukuthi no your girl is happy. Yes, make sure ukuthi ubaby girl happy. And during that moment and i-eye contact iqakathekile. Nxa uheva bakithi i-eye contact, always maintain i-eye contact yakho. I-eye contact iyo kutshela ukuthi umuntu wakho ufila njani. Nxa kuthi uyayi-enjoy into oyenzayo uzayibona ku-eye contact. Nxa kuthi ukayi-enjoy uzayibona elihlweni lakhe. Ilihlo likutshela yonke into nje ofuna ukuba yazi ungabuzanga. So make sure that you maintain i-eye contact. Amehlo lawa kabe ngaphi. Yes. And okunye futhi ngicela ukubuza nxa liheva lina liyakhuluma yini? Liyatshelana ukuthi mina ngifuna so ungenza mnandi baby, like I can't wait ukungena phakathi kwakho, like I can't wait, like how do you want me? Into ezinjalo. Ufuna ngikwenze njani? Ngikwenze kancane, ngikwenze kakhulu, ikukho right lokho engikwenzayo baby, ngubambe ngaphi? Oh, into ezinjalo. Yizo izinto ezikhuluma umtshele futhi ukuthi umuhle, umtshele ukuthi hey baby ngaphakathi uyakhudumala, yazi ukuthi ungenza ngizwe ezinye izinto engakaze ngizizwe ekuphileni kwami nje. Yenzani into zona lezo bakithi. Ucansile uqakathekile. And okunye futhi okumele sihlala siziphusise silokhuza nje. Okunye okumele sihlala sikhuluma ngakho ukuthi ucansi asolo muntu oyedwa. Lawe mfazi participate khona lapha ecansini. For you to enjoy mele uparticipate. And lani baba, please pay attention to izinto elizenzayo and during ucansi. Please pay attention ubone ukuthi umuntu wakho uyayithanda yini into le kumbe kayithandi. And okunye futhi nxa ungubaba lwana wena ukuthi wena utshelwa ukuthi ngifuna so hayi vela amalokhuzeni nami ngeke akusebenzele. So please pay attention during your love making, and please lingabe ignorant. Don't be ignorant. For you to have a healthy sex life, and don't be ignorant to your other person's feelings. Make sure that you pay attention. Paying attention is very much important. You come my ex cause now you do not pay attention. But anyway, guys, thank you very much. Thank you for joining me. See you tomorrow. Hopefully methods azalisebenzela, but mina ngikhuluma from personal experience. So yeah, thank you very much for joining, and please don't forget to subscribe, comment, like and share, and I would really appreciate your feedback. So thank you very much. Love you.